So what's up mga ka-partner? Welcome back to our channel. Karon day adlaw day kay among buhaton kay usa ka reaction video day about sa kanang mga TikTok na mga sayo-sayaw gani. Ya akong kuyo garon kay si Uncle ako. Ala ko ipakita niya among buhaton kay mag-rate me nila or unsa ba kauyon ba or bapahan ba. So may ana ra to sa nila ha. So good ta. Kani ya. Let's get it started in here. Look. Baba. Bata po na. Kasi kasulti mo to ya. Ngayon na. Bapa. Bapa to? Kalalit na sa 1 to 10. Pila mo to? First entry mo to. First entry mo. 1 to 10. 10 to? 10 to. So sunod na po nga video guys. Man namin sa first video. 10 ang gi-rating ni Kuya to. Ito ba? I see you whining and grinding up on the floor. I know you see me looking at you and you already know I wanna love you. You already know. Tato. 10 game mo no? Ano mga 8? Match 8 yeah. Pero mas boto to yung una. Una. Ano pa magkakot? Gapa kayo una no? Kato ay ara-ara ra. Arang. Ni subayong tanan. Ano mong mahay? Girl, it's only one or two. Leave us get running, feel the heat between us two. I'm no right, I'm no right, I'm no right, I'm no right. Saan to? Nasa 11 to. Okay kayo? Okay, yun yun. Ambot ng kasad guys, kung kabawa ba mga mama nila ngayong aning manayaw ilang anak, no? Mga Pinay man puro. Gusto nang gano'n mo, apa kayo? Kanila gino? Kanila, sa tuwig wako pa sa kanila. Let's get it started in here. Por eso brinque, 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 por eso brinque, 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 dale brinquitona. Por eso brinque, 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 brinquitona, dale brinquitona. Por eso brinque, 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 brinquitona, brinquitona. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumba. Ano? Bawa na. Manahin dito. Parang nga, mga naong no, mga Pinay. Manahin ba? Maayos yung nahiyang. Asa ko? Ha? As ba yun? Kung maglawas, Basta akong klawas pasar dyan. disport na ako, nagsayaw ba? Maos. I am the one, the way you. So na, down to last one na ta. Kaniya. Malo. Dali lang. 10 to? Ano sa inyo? Duha na ka 10. Disport na ako ba? So kato mga among gipang pili nga mga account dai daghang salamat sa sinyo pag-post no.